आकाशवाणी इम्फाल मोइरांगथेम इबेहाइबी पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ कांगपोपी जिला की रिलीफ कैंपसिंग लेरिबा आंगांसिंगबु हराव तयामना थमनबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांगपोपीना सिनबगीदमक मुख्यमंत्री नौथोम बिरेना थागतपा फोंदोकली साइकल गी वाइल लाखों विलेज द आइन कायना थारंबा पोपी पाबीसिंग सिक्योरिटी फोर्स ना यांथतुना मांगनख्रे NCRT New Delhi की सेंथंग मखादा बोसेमना छिंदना निमित मंगानी चथगदबा वर्कशॉप ngasi हौख्रे अमसुंग दिल्ली विधान सभा मिखलगी ngasi मिरेपसे लौथोकपगी अरोइबा निमितनी सीट हुमुद्रा लेबा विधान सभा मिखल असिगी पुन्ना मिरेपसे 738 थाजिलखे कांगपोपी जिला की तोंगान मफमसिंगदा हांगलिबा रिलीफ कैंपसिंगदा लैरिबा आंगांसिंगबु हराव तयामना थमनबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांगपोपीना सिनबगीदमक मुख्यमंत्री नौथोम बिरेना थागतपा फोंदोकली सोशल मीडियादा थागलपा वारोल अमदा सिरि बिरेन हाई आंगांग खुदेमक मसागी टॉप मगुन चेली मखोइगी लेजरिबा हाइसिंगबा अमदी पिथोरकपा हाइनिंगबा दु पांगथोकजनबा अफबा अकोइबगी मफम अमा फंगफम थोई मांगना हाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांगपोपीना जिला असिगी रिलीफ कैंप 53 दा लेरिबा आंगांग 4,710 पाक्ता पुथोक्तुना सानहनबा मसीदसु नतना आंगांसिंगी कैंप सिनबिदुना फुटबॉल वॉलीबॉल बैडमिंटन सिंगबा मखल कयागी कैंप पांगथोकपिबासि थागतनिंगाइनी असिगुंबा थौरांग असिना आंगांसिंगदा अफबा वाखल खलहनबा अमदी आशा पिबा ngamlagani कांगपोपी जिला की साइकल पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेबा वाई लांखोंग विलेज की लम एकर 63 आइन कायना थारंबा पोपी पाबीसिंग सिक्योरिटी फोर्स ना यांततुना मांगनख्रे मखा ताना थिजिनबा केस अमा लौखले हाइरी अमरोमदा मणिपुर की तोंगान मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्स ना थीबु हुंबगी थबक चथबदा यामलबा खुसुकलाइसिंग फागतपा ngamle कांगपोपी जिला की न्यू कैथेल मानबी पुलिस स्टेशन कोनबा लोखोंगजांग की मफमदा चथबा ऑपरेशन दा बॉम्ब यावना खुसुकलाई कयामरम फागतलबा खुलाइसिंग की मनुंगदा 7.62 mm स्नाइपर राइफल अमा मैगजीन यावना 9 mm पिस्तौल मंगा SBBL नोमई अनि 53 हैंड ग्रेनेड अनि स्टन सेल अनि एयर स्मोक सेल यावरी मणिपुर पुलिस ना थोप चेरोल अमगी मतुंग इना राज्य असिगी हांगदोक्तना थालिबा चेक पॉइंट 303 असिना मियांगी चाथोक चसिनदा खुदोंग चानबगी दम होटनरी अमदी अचत अवोक्सिंग मिकोप कांगदने यंगसिल्ले चेरोल असिना मखातान हाई नेशनल हाईवे टू इम्फाल दिमापुर लंबीदा सिक्योरिटी की अकनबा सेक्शुअल थौरांग गलोइनना पोट पुबा गाड़ी सनी हुद्रामरी इम्फाल तमना चंगलखरे मखाताना गाड़ी सिंग चाथोक चसिनदा हेना खुदोंग चानबगी दमक मणिपुर की तोंगान मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्स ना अकनबा सेक्शुअल की थौरांग पाइखतली NCRT New Delhi की सेंथंग मखादा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेमना सिंदना निमित मंगानी चथगदबा वर्कशॉप ngasiदगी हौख्रे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड सेकेंडरी स्टेज एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट्स हाइबा हिरमदा वर्कशॉप असि पदिक NCRT ना पाइखतपा थौरांगी मखादा पांगथोकपनी होटल इम्फाल की संगाई हॉल पांगथोकपा वर्कशॉप हौदोकपगी थौरमदा बोसेम की चेयरमैन आकाम जयकुमार ना हाई वर्कशॉप असिना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 चटनबदा चाउना मतेंग पांगलगनी NCRT दगी लाक्लिबा अखंग अहिसिंगना अखोइगी ओजासिंगदा तौगदबा अमदी तौरेदबसिंग ताकपीदुना महिरोइसिंगदा चाउना कानबा पीरगनी महाकना हाई क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट आइदना एक्टिविटीज आइटम सु यावदबनी अदुना हाइबा सी तारीख 10 जनवरी सिदगी हौरगा तारीख 10 गा मरी फौदा सथबसिदा अखोइ मसी कन्ना लोइबा ngamnanaba aduga masigi opportunities जे फंगोननबा अखोइ होनसी हाइबसे आई अपीलनी मरमदी हजिउजिग लाइबा NCRT दगी थारेबा अखोइ नोमिनी रिसोर्स पर्सन मखोइ अनि मंगानी सुबना मखोइना सिगी मतांगदा अखोइ जासिसा तौगदबा अमदी तौगदबसिंगसु ताबिरंगनी मसी अखोइ पुंग चंगना ताहौरगा खौरगदी अखोइ NEP की सुबमा इन द लाइट ऑफ NEP 2020 से इंप्लीमेंट तबदा यामना मतेंग ओइगनी ना खनबदगी अखोइना सुमसिगी वर्कशॉप से पाथोकसबनी वांखई हाई स्कूल रिलीफ कैंप तलैरिबा म्युसिंग मणिपुर सरकार ना नौना हांगवा थंबाल खोंग साबल लेकाई रिलीफ कैंप तलैरगनी इमुंग तरा मांगागी पुन्ना म्योय यांखई तरेट असिदा मणिपुर विधान सभा की अध्यक्ष TI सैत्यव्रतना असंब खुदोल पीदुना मकोइबु पुंग थगतखी मणिपुर की सेनापति जिला इंबगी सांग सेल्सियस डिग्री 3.09 ओइरी अदुगा उखुल जिला दना सेल्सियस डिग्री 3.2 ओइरी राज्य की डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज विभाग के वेदर रिपोर्ट मतुंग इना सेनापति जिला ना ख्वाइदगी इंब जिला ओइरे इम्फाल वेस्ट जिला दा ngarang फावबगी ओइन इंबगी सांग सेल्सियस डिग्री 3.2
ahum taruk oiki Imphal Eastern Celsius degree 9.2 oiki amromda India Meteorological Department Imphal Center na hairi Imphal West Imphal East Bishnupur Thawal Kaksing amadi Kangpopi da ngasi leisil ka hena kungna thagani miyamna chathok chasinda seksinaba warol su thamlakli tabiri ba pawase Akashbani Imphal dagini Delhi Vidhan Sabha Mikhal gi ngasi mirepche loktopi aroiba numini sit umuda leba Vidhan Sabha Mikhal asigi punna mirepche satet taramapal thajilaki khwaidagi yamna mirepche thajilaki ba Vidhan Sabha Kendra New Delhi na oiri Kendra asigi oina punna mirepche kulumdoi thajilaki aduga khwaidagi yamdana mirepche thajilaki ba Kendra asi Patel Nagar amate Kasturba Nagar ni Mikhal asi matang thagi mangada pangthokani aduga February 9 da Bot masing thigani Lok Sabha Adaksa Om Birlana Marphumanga suba All India Presiding Officers Conference ngasidagi Patna da hodok lagani namin ini sathagadaba mifam asi sahi nipumdoi gi matungda pangthokpa mifam oiri hodokpagi thauram Bihar Legislature gi Central Hall da pangthokani aduga plenary session na Bihar Vidhan Sabha da Lok Sabha Adaksa Om Birlana sabhapati oina pangthokani Bihar Vidhan Sabha gi Adaksa Nandakishore Jadab na hai Bharat Sangvidhan gi sahi budra manga mapung pharkpaga mari lena na pangthokadori be mipam asida lebak asigi tongan ba mapam singdagi lakpa legislative body singi presiding officer singna saruk yagani naminini sathaga dabi mipam asida punna delegate som henbana saruk yana pandam thamli Assam da ain kaina khoni toramba mapam 30 dagi mathakta thingjinkhre Maduda Chenaba coal miner Mari Phare Hairi Executive Magistrate DGP Margarita Police Station gi personnel sing amadi North Eastern coal field gi official yauna Margarita da operation chathaki bani amoram da Assam cabinet na mafam aduda khoni tawba matam chupagi oina thingjinaba ware lawkhre Rashtrapati Draupadi Murmu amadi Pradhan Mantri Narendra Modi na Bharat ki ahanba Kho World Cup ta sauna mai paklaba nupi amadi nupa gi timbu thagatpa phongdokre social media da thagalakpa warol amada Rashtrapati na hai ऐतिहासिक oina lehoragadaba sauna mai paklaba Kho gi nupi amadi nupa gi tim asina lebak asigi naha sing de inot pibada natana Kho masana asi he na miyamna sakhangba oiragani Pradhan Mantri na mahaki social media da thagalakpa warol da hai mai pakpa asina Bharat ki khwaidagi lidaba nat ki masana singi manungda ama oiriba Kho bu miyamna hena pamnaba oiragani Assam da lambi khudong thibadagi lekhidabagi chang sada 36.3 amada hanthare hairi Mamang sahi December 13 dagi sahi asigi January 15 phawda lambi gi khudong thibadagi lekhidaba migi masing samhumdoi oiri hairiba asi matam asimakta da mamang sahi da mi sibagi masing asi chama 35 oike Mahakumbha Mela gi sector 18 da ngarang namidang khangawdana mai hauraki adumapu mafam aduda NDRF SDRF amasung fire service ki team sing matam chana changsinbadagi chauna khodong thibadagi kanba ngamawre aso apan amadi misi minadi yahodre hiram asiga mari lenana Pradhan Mantri Narendra Modi na Uttar Pradesh ki Mukhyamantri Yogi Adityanath ka telephone da wari sanaki Mukhyamantri nasu hiram adu Pradhan Mantri da ningthina pawdong ki Mukhyamantri na mai saki ba mafam adu da chatuna haktheng na yengsin ki awaba taraba singit tengbang pibagi thabak ayobi thakta sathanaba mari lenaba singda Mukhyamantri na pawtak pi ki Masagi sahi Humbudani pan suraba Donald Trump America gi 48 suba Rashtrapati wena ngasi wasak lawragani mahakpo America gi Chief Justice John Robertson na Washington DC da wasak lawgani Jadi Ben sungasi Amerika gi Uparashtrapati oina wasak lawgani maki wasak lawbagi thoramda tongan balebak singi lusingba kayana saruk yarabi yai thoram adu da Bharat ki mapal thoram mantri Dr. S Joy Shankar su saruk yagani aroiba da maruiba paw amo Kangpopi jila ki relief camp sing da leriba angang singbu harau tayamna thamnaba district administration Kangpopi na sinbagi damak Mukhyamantri Nongthom Birena thagatpa phongdorakli cycle gi wai langkhong village da ain kaina tharamba popi pambi sing security force na yantatuna mangan kre NCRT New Delhi gi senthang makhada posem na chinduna nimit mangani sathagadaba workshop ngasidagi hawkre amasung Delhi Vidhan Sabha Mikhal gi ngasi mirepche loktopi gi aroiba numini sit umudra leiba Vidhan Sabha Mikhal asigi punna mirepche sapte taramapal thajilakhi paulai jare